Okay, biya kamal tikon ka breaking news gwasame magoro jan obeje nywak yakel. Raja me bere which ka United States goro liang magwa ka kon chet ka kone dialun kon tin jaga lwak ka organization in shal ka World Health Organization na me bana jalin kel en me banywak yakel gwada me okay ala United States you know watch rode ka World Health Organization ala wu nge yene wu ajen organization dana luak we dial key refugees ne dial konin chuch chi US President Donald Trump en pai kwany pan ka chenga jen dangro ka pai kel ron kina dangro jen dangro de diech man pai let roja danen chalat gwasa me shawine ne dial antame ke jen gwasa me chaja gai World Health Organization lada dana lede re wini dial wi mon ramkel melalwag medila ja tobe en United States ke US beje top ajan lwaka refugees chenki refugee krwade te ka dungwan long te lede ano World Health Organization lada dana lede lan medit ku kon lano no kuma US ngum betuok mu ka jien ka World Health Organization ko chalra teme jenkan alo chikan lwag bile top kani de kone lal tin chuch wi mon chana mandana butuok chana inen jene amene je nywaka ye mandan le rode yenga je gwa ano ala jien US ka wu ke World Health Organization wajen betung wan long bakayar bemishal global health implication bejenung ala misha fan sha ka reduce ke sha kan fan ka kwaktan content mun United States ka ko la kam witin kokien chit ka menta Africa araje ka kwi Africa ano ala jen membi tuog jene a changte ka joy mishiban mede na de ga tom ka je ti United States che lok che bitop ka wa kanitin kontin te ka lok mudi de long mutop kana a wi mon ka jen World Health Organization me ala World Health Organization kane kontin dier ka pol point nat United States ne shine bile lok ajan do badan shikan let ke je ki mandan lok no biken a part of World Health Organization ka do badan jikan lat ke je gwasa me akene nena akene en wu chicken COVID-19 pandemic chicken mishandle kan kare alaka gwa akene taye dan e de COVID-19 de jo wike je jene teleme chalat World Health Organization ko kuje mo chine gurno binay a part of WHO you know so no more ajene cheroda watch ka wu teleme gurno bele tuptin weyden United States che jien an gwasamo so chi wu ntame bara rode chi man chala ri won ala mite jwe mi chi ben chi USA che bele te tin ko banat ba klok jiende ere lwak mo ko wu be beje long ken yam dong de guje no tele rek jien United States ka o banat ba klok ko World Health Organization je long nan tam le chana lar Ethiopia South Sudan de kono ka Kenya Uganda widi ala togan di altinte ka Afrika ka ile Somalia wona ka Rwanda wona ka Congo let kana longa kani den content top ko long bidit ka kwi pola point mishika jien rega dana betuok ka Afrika ne ke widi ala ko ken
unimaginable ko ken te ken ke yo to ngwan ki kwak ngwan kan ka top ko ba je mo ba je mal wuch you know na me chagu je no be na chu je long ke jien dien ke jien America be tigering butwok redwel wal jen point de be population di de me tin ko ne de content ke tin ke polio tin ke HIV bigi chu je long ko USA ku ko fanone mu Carodian watch chigmichi shi trauma la no shi Carodian watch lo bigi shi Carodian watch tama jane bari ga lonko cha polio la ga la ka tum ka jeman dwen ka cha HIV kene AIDS sandanen kwal wuj pani na walkien bari ga lonka ka ko fandien jende ki yo kon kana mu kan ka ngok che jia ga ngwa mone wa overall US withdrawal from the WHO will likely lead to weakened global health system, increase health risk and diminish international cooperation, affecting not just global health but also US strategic interests. Wacha bi yarwi dialati kaname longba daraja da ka yarbo menitin kontin gor US ken o daralat ko te to wan long te twok chi me shanga jeno joye be me shano nga Chinese ne la covid do brana Canada le keje wa te to wan long to goro da lat ka wite ko ken ke da wite ko ken ta dan te ka boda ka nga ka kwiche mo wu ki Wellness Organization shi kuma US jalar no bika jienten alo shikan bilan wot alo kukan support tal loga bikan to ajan dobran la Trump ala no jaka America ka great again ki jaka gwa anyok ko jana kwak dial toko na karar ko wi ko do bang la wi USA jan dobran la chalat ka je shi Trump antama chan mission ma chalat ka kuje mo tal lok mo bale top ken refugees the alantama and shortage of ngadi medicines but the thing along ko be juat bu ko merep kana rodian asha guje no jien US ka wu e mogwa ko na me balarik midi long okay ka kuje mo man chala the USA jen mishit kana mo wu ke Wellness Organization badona karwa den tama ka chala do jendien britain wan buga to long na me jana na gora de nyaga yekel an ban nyaw de mun den biataman